ho baby Adom TV Badwam Jumadi so yeda mambo atemase se odi ahosepe no abraye de adru so nso hu hia fi se na me wo Dr. Penina nkasa wa ha Dr. Amin Bonsu wono ne kofare by Amen Scientific and Herbal Hospital. Aha, Dr. Amin Bonsu ha doga no pay yam wache. Yeah, na bibia boko de nyanko pa darum yo de nyame ase se na wa watutu na mu aba. Yes, ya na manfo apomtie hia ye itola bia na ya yem peso mo be yare ninti ne ya bofom eno no na no pe wo se ye hwe palpitation. Yes. Wow, na no air condition ben ya. Okay, de din kan ye de nyame ase se na darum oda o ma yankwa na afi so ma Amin Scientific Herbal any alternative medical hospitals so now some for yina yare yare de kwa brochire ntimi anko ne opa wo chronic disease any akeka ho yina na nyame adarom no afa so na wasam for yare yesere ne se ontonko so na on fire so sam for yare da amen just enyo and you do yare ya na no aso abompa ye o se amen wasi kwa so na aba amen nyame adaroma ifutiri so kopem wona ase nyame adaroma ohun beto no adi na no anura yedo bi by US cancer cancer pa da ho could you believe yankopon to fe so o ma declare no so be wo wow ye man aduro no within 4 days osoro wonante so anya ko pa dara nyo nku abebre eni nti yesere nyame so mfa so sa ya na enwanwa okay ene ye cap palpitation once a palpitation no bembebre no for example na akoma anasa akoma ni timbo pari anu no ba ko no bon so bo kim ebinso no bon so bon se ebo abo na via ba normal na sa ba bo se bo flatim bo se pa man for time experience bo se kakre bi na ote so home no amaye woni mi nyina na man for timi nya bi so mo di ho agro ba amen yem pese obe yare nti edi kan dia bro because obenya ne fra ne fara ba no ma van se a lifestyle bi o high lifestyle ni stress no money what do you call caffeine one no this cocaine no alcohol ni cigarette no one side but because a pure medical condition I don't know who pa no ni ehu lifestyle no stress no ni na so this complication ba na medical complication na medical condition be need to say obo se bi ho akoma no ankasa enye arrhythmia won say akoma no an nam no ne vedie no anu etimi eye infected anase esai anase cardiomegaly abi aye kakraka anase yemramram ni munu ayeye hu saane ma cardiomyopathy saane ma wenum wo bia eno ye serious pa ansana wa unim say your pressure ya there say cholesterol na ekofa ba anase obehwe na diabetes no etibe kofom bia anase obi wa obehwe thyroid ne hyperthyroidism ne thyroid no anase no hormone bi ena koso wenum nyina etime di sa wenum nyina timba obi so wa anemic anemic nguni obi so what do you call it hydrated on dan so anaso wa hydrated wenum nyina ansan bi admu bi awonnom anase bi asede make hormonal causes but medical conditions because akoma no a nyame amwa there can be a time wa obetima nya de yin onya akoma obenya akoma no ka what do you call heart attack anase was a heart failure anase sometimes no say them can yi se moja na kofum we are hydrated no we are dehydrated and at the same time or diabetes no our form when me na wan hunu betima ma brain infarction brain atimi asay so
ana ese betuma so ama stroke bi ameka na pressure ana de nti we no nyina because of we no ani nti no unya hu bi no a no America na aba no aba amin scientific herbal no Trinity Medical Hospital na ya saw yare nya we no nko akora no tabi am tatu amanfofo the moment we hu se akoma no bo pari wani so bro uti yo ya hu se o hase no bo pa na so don sa to ha no a hu se e bo pa wo ya me amoa na shi so be nya stroke and it ni nyina no wo ba oba I mean scientific ni asolve na ya ma sa problems nyina ana ye yare we no nyina nko anso the best rem yare no bi o ha wo se obi okura na postating and say prostate amanfo timi nya prostate pa prostate no ebi say cancer na the cancer kura is a bomb na ehu ni yes ye tackle in term a wutimi ye free dan say obe den obe tranti prostate no hu a e kakra bi nyame amana cancer de no wajim tino tu anamon antentem ana sabio yenu amanu onwu so a bomodin say fa produce static kakra edika no mentwen ni nyina ebetuma hunu nti so menses no ana ibi ne na mo ayase no those kind of it no na say onwu kura ovarian cyst problem mo ana tuba what a blockage no mun ne keka ho no aboma de amba on say nema ya na motam ne nti na ye anti fruit so kwapem na so yare bia ha but de ma say so oba nie on say ye hwa Herbal for pa de odi kan de science ba mu osua na de wie yo brochire no de science ba Herbal mu pa ama ye chira amamfo bebre ama ye krai wo school no akra ka sa wo school training amamfo aha enti I even already say nurses ne midwife nyina is training be so anything no enim de omo ye apart from that no they say afidie a yakwa ba no say afidie no the whole Africa, the whole Ghana, the unya Herbal be an alternative medical hospital be also be young for dinner. Yanko Pandaroma, what does wa? And no you ya the nature. No answer treat you. Okay. That's a prescribed medication and some for more. And do was already no. Aha. And yes, hard back could be so account. I need a fruit so coupon all the organs, say kidney, say liver, say one knee, so be a was a fruit so. Akopem onas into the amen yare you so orthodox life me say you say afidian was we and say you so radio next life into say nya training nyina na de te ho who say wutimi hu yare no na we are halfway through na wetimi asa yare no enti amen mfidia hodo ya wo bi ni baabi o de beda so abebre amanfo bi a wo say wo hwe fidie so a wo mo mu dia dance bebre we screen so a mamfo bebre ni dia dance obi o stroke obedaso stroke pa moja pa ni nyinu gu ni brain mu I know na the complicated so within about Wednesday but Monday now on ante so animti no amen de nyame adam mo ba ana de toso me ansan so amen no on say ye the expert I say Herbal for United teacher ana yasa chess no bia ana yasa asa yare no bia na so hwe about body so de ana ye ba intimi ana amen no ni titru nyina ne say ye bibia nso eda form compared to others no ana won say amen ye pese obeyare nti wo baba no kura so ye be san chiro niema mema onyare na exercise exercise wo ye enokre dog me number ne yo amen your numbers ni nie 0244 227192 0244 227192 020 722 9505 020 722 9505 0245 27 5254 0245 27 5254 what the friend numbers no
location be a walk baby because the time in the ba me mama or poch or see Dr. Min Bonzi Yanase yadase papa Amin Scientific and Alternative Hospital Dr. Min Bonsu Kofabai and oni akasa kakre Mr. Fra number no freno bibia ha wadwen na oni no eni nkomo medi afia amankwa tamaklo ye kwei kwasinsia ye krado etwaso 50